Voin hi zuni som panga sang ni som ni pakhat thole ni ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule ama sain thuma toy te lo nei lokela Mizo Official Channel te hian zan lama international news le tual chung news kanon puang thina jing lama ero Myanmar news tlang kanon puang suak thin thung ani kan channel min hlutsak tu zong zong te chunga lawm thu kan soye chuti rual chuan Burma minglam dan mul mai hian patling thunglu an ti hai thina minglam har tak tak achuak thar ni om tak tak om verenga a hriate zo sen rual an ni lo wangin middle side up te po kan ang thei hialin kan ringa in hria thiamna kan nge ne Burma ram boina chuan thali te meu mai a o tereng maya Sipai sarkar lam chu tloma hnein nun ron na nen an chemek zel boka chu tiang bokin mi pui lampo tlom chu soilo Burma nam Sipaite nen phei che pen rualin Burma Sipaite nunna anlak sak ve mek zel boka an bo ruak khi a hot chho mek zelani tuna po Burma news kanom puang suak don ani nimin zu ni som pali chundar som pani khan Moon State chai Tru Township kin Moon Camp kianga kadat lui kianga Security Sipai ho chu silai nena bai ania Sipai lam hi pakhat athia pani in hlia mantur bok ani a bei tu te hi tu te nge an ni ti hriat an la ni lawani picture kan hmuang hian heng misual pani te hian Myanmar kho pui yangu na kumupa tarte en kolna old age home kumupa te itura tur poison an lo phul saka heng mi te soidan chuan tur manga mi pakhatan tha hian chiat nuai ni zel an hlodon ni nan soya he thu kan pu seila hian heng misual pani te hi Sipaite ti ran ni le ni lo kan hreman talawa an ni nge ro rin ani G7 summita Burma Sipai ro re na chungchang an khel G7 ramten Burma Sipai hne na ral thuam an zuar to don lo G7 leaders 10 Cornwall summit an zo don lama Burma Sipaite an thayang bera an dem thule mi pui poi soilo an man te chu avat ni ro se an ti ani Burma Sipaite wanga Burma thil thengrap thlak takhi kan dem leya Burma Security Force 10 mi pui poi soilo an man te po chu avat turin le Burma mi pui thlan sarkar democracy din le ngei ni ro se remna le muana thlen zel theinan kan thokho zelang tinan soi hei ba ka hian Asian ram 10 point panga manga Burma mi puite ta na thutluk na anlo siam to chu chakzo ka bozui turin an tia chu mai ba ka G7 chuan Burma Sipai sarkar hne na ral thu man zordon to lo thu le sumdon na danga po an pui to lo tur thu France office atangin thu an chu ani tin sumdon na lian tak tak nei tu te pon pui to lo turin an ngen ngal boka Burma in democracy dikta ka muwat theinan theito patran lak an tumzel thu an soibok atru chuan tun aya na sazo ka hremna la pek zel tur thu po an soibok ani G7 ram ta hian Burma mi puiral tlante tan humanitarian response plan thazok siam an rota heti mekla hian Cornwall chuan Burma mi pui omten G7 chu Burma democracy chan turangenin an pungkhom bok ani Assistance Association of Political Prisoners AAPP tarlan danin Burma Sipai Council kuta mi zaria somdi an thito ni nan soi piong san su chi king tupa chu an veng uluk hle ong san su chi chu covid luar hun laya dan zom thalautia king tu u thun min chu police le Sipaite an veng uluk hle ni in Myanmar naw chu an soi ani chuan thlakhat chungin bom hmanga voi ni than tum thu le silaya voi khat ka hlungman tum thu a soi nuwa Burma Sipai Council lam chuan ama ven himna lam an ruam han sakta ani man in le local sananga hiala alung sia thlak tak zet kan ti don nge ka du da nanga ni lo ka ti jok don soidan po ka thiam lo ti in kumsomli pasari mi u thun min chuan Myanmar naw a hril ani atira chuan ni pido laiwai township heman khuwa omma se tu na chuan khoi hmuna nge ti soi chuak du tolova mei ni ruk le zu ni som khan bom voi ni apuaka ama le achung te chu engtin ma om lo ma se avoi ni na chuan an thenom pa chu a ke a hliam matur ti thu hi
u thun min hian soima se nem nge thei chi chu ala ni lo ani chu tiang deuh bokin mai ni somni pakua Pagu region in ni khuwa tanga baika ama chawa holain a chen na heman khuwa thlendon trepa baika chuang mi pahnin silai nan ka pa hliama tor thu soya an ka fu na alu vun chu inchis thum vela thler thu le sipai dam do ina en kolani thu te po soi bok ani minon that tur chu kalau thli ringot mai ni ato pa chuan police le sipai la min veng ta ni ti in Myanmar na wa hrila silaya an ka chung changa ni pido jamuthi township police station a case file ma se tun thlengin ati tu te man chu an la ni lo thu po asoya an khomi pakhat chuan u thun min chu tha tum ni nge soyom ma se mit nge ya mu ani lo thu le heti hian asoya ke chuan he thil hi ka va zo chingam lova he khuwa hian in zali chuang kan oma ani chu miao sha a oma hetiang thil lo ni ta ka chuan tu man an va chian ngam lo police ta chu lo kalin an ron en ti na soi ani u thun min thian in thlan pui campaign hun main ni pido jamuthi township sui gui pin venga National League for Democracy NLD party member then khatina party president do Aung San Suu Kyi chukalin covid hun lain mipui apun khom tirani tin sang ni som ni August la khan health and sport minister hena hek na thu lo thon to ani chu mi thu chu sipain thu nei na lak nu April ni som pahnia natural disaster dan plo chana thu boi siam turin jambuthiri township ko chuan lo pom mani u thun min chuan zu ni som panga akhing tu keima nge ke in la nangai do na ke po min zo do na ni ti na soi tu na chuan Burma Military Council in Aung San Suu Kyi thu boi siam sa case panga le u thun min tangkin na case pakhat nen avain ni min le voin ni som pali le som panga hian ni pido council compound chunga kota chinfel tumani le dona kongle lama chuan u thun min hi kumsang ni som panga general election ma a ni pido jabuthiri township a National League for Democracy party secretary na chel tu ania chu minua chuan insul boina wangin lungin atanga NLD nen anin hlatta ani NLD atanga asu anuwa sipailam nen in him nain YMBA pola telin political party danga chuan omzui to lo ni na soya masean khomi pakha chuan u thun min hian sipailam tang USDP lama khochunga party campaign ho tu ni na soi ani COVID-19 lulai tun huna po sipai hruai tu ten puipuna chi sang sang an la huai hot thawa hemi chungchanga hian Myanmar naw chuan u thun min chu engtin ngei ti vedon tian zo chuan ram le nam sa khota na thatura ni chuan thil tha le dik chu ka ti zelang ma se tun din muna chuan kei ngei po tlan cheme kalani sia engma kalati theilo ani ti na changani Burma Sipai sarkar Military Council Sipaiten mithi taksa peng an lak chan enge ani February ni khat sang ni somni pakhata tanga Burma Sipai sarkar Military Council ten sarkar an pong lak nu tang khan an miman then khate ruang hi la turin an chung te an hria tir thina heng ruang an laka hian operation nei vek to thinin an ko chung taksa peng te hi an la chuak niin an chung te chuan an soi thin ani hetia mithi chung te phalna lalawa mithi taksa peng an la thin hian ti ti tam hle ani sagang region pale township a thu cham ziak mi kheti tia ko thin ko zo tu na chu kong zo tuma ama hruai tu ni in mei ni ria sang ni somni pakhat khan suibu township a manania anman lim hian a hrisel na a tha thokhat hle na in anman atanga darkar somni palia liam ma in sipai ku ta thi thu hriat ania sipai te chuan a ruang la turin mithi chung te chuan hriat tir ta ani sipai hmun atanga mongzua dam lo in an phur thlen tak point khet thir ruang hi en hreom khopina duk veka ako chunga ruak vek ni na chung te chuan an soibok point khet thiang tho hian Yangon region Papetan township NLD party a anvenglal ukhin monglet le suipita township a NLD party na kuthiam zirna skula an chairman uzo mietlin te
Burma Sipai te hian an mana anua an soi sak hlum hnuin an ruang la turin an chung te an hriat tira an pum zaina hnu ma hi mithi chung te hian an hmu thu an soi ani hetianga Burma Sipai ten an man tak te hi anua an taksa peng an lak thu le mipuite an rik rap thin ani tiin political prison tran puite pol AAPPA ku bo chi chuan asoi Mars ni som pali sang ni som ni pakhat yangun ko puikong zona sipai nan no dar truma nunna chanta damdoi lamzir mek ku khan ngia heng ka kha sipai ten operation an nei main achung ten andan mana wangin operation an nei man talawa Mars sang ni som ni pakhat thaliam ta khan India Rama Media Institute tenena online meeting an nei na military council te sarkar na du lo na lantir na na kongzo te hi sipaiten manin an soi sanek thina an lua an ka pa mithi to taksa peng sang sang te hi mundang an zuar thin ni in NLD member pakhat soi chu India chanchin bu pakhata tarlan ani human rights lam ngai to du pol HRW a Phil Robertson chuan thu nei na chelmek te hian an mi man to te mithi taksa peng an lak chue ro hi chu apoi than em lo na in an mi man ate hi du to ka an soi sak jok na hi human rights dan an bo per hrim hrimani ati nunna chan ta te taksa peng sang sang an phor suak ti thu hi chiang taka hriat ani lova an hral suak ti thu po hi thu chiang tak an don thu hriat alani hran lo mit hi chung te rem ti na lova taksa peng la khi dan kalania thil ti thiang po ani hran lo hetiang thil thleng hi sipaite an dem luat du wanga thilom thei ania sipaiten mithi taksa an hral ti thom hi khwal thu thang om thin ma se thu chiang alani chuang lo ani ka hriat ve china chuan Burma ram chunga hian hetiang taksa peng sang sang zorna facility hi ala lova hetiang anga taksa peng thlak du Burma mi te hi Thailand le Singapore ate an ti tir ber thina tundin hmuna chuan thuwei wak mai ani rin oma hetia taksa peng sang sang zor thu velan hriat hi chuan alung chia thlak hle ani chaina rama chuan rin na wangin mi beidong te tan uiga mi te taksa peng chu dan pelin an phor suak thina walau taka an zor thina wangin an lung chia thu America lower parliament le European parliament te chuan thu chu an siam hialani he thu chu an siam zong hi chaina ram chuan adik lo ti na mo puwa mithi to te taksa peng phor chu hi kum sang ni som palia chau dan mangin an khap to ani Burma rama po hian dan lova sumdo na na taksa peng sang sang mang thin chaina nen hian anin him nai bok sia sipai thu nei tu te hian an man tak mithi ruang atanga taksa peng zor chungchang hi an tilawang ti asoi mai thei lo ti in America Burma doctor pakhat chuan RFA a hril ani Mandalay PDF thu chu aro rum chu Mandalay PDF te chuan thu an chuale tarup maile Mandalay PDF te chuan Burma Sipai sual te chet an lak theina tura lo support tu eng department po ni ro sek chung department mun le ma te chu an bom chia tur thu an chua he MPDF te hi mi puite in le lo veng him tur le an thawang hawa chom dola hun lo la kal zel tura thang thar te chunga dictatorship ai nop tum na reng ti boral tura dinani thuan soibok ani MPDF te hian mi puine na inkung kai school damdoin bazar le thil dang te po ti chiat an tum lo thu te mi puite po in Burma Sipai sual te chet na le khosak na te chu hela kalpel zel tur le sipai te chet na mun le omna te chu an hena report zel turin an ngen bok ani tin bom puana mun reng hok da ka wanga kal lo ram tur le PDF te chet lak na konga sipai te nan chui thei tur video record emo social media te puang za lo ram turin an ngen ngal bok ani CDM thlop tu sarkar na thokte wawa nor lui tu Burma Sipai te lo thlopa kok tu te chunga action an lak theinan mi puiten chanchin an hriat angang Mandalay PDF ne na report pe zel turin an nge na civil war lo thlen thut poa lo in ral ring tu le mi puite lama silai lek ko tu te chunga po mo phurna an lak zel tur thu khit thit media chuan a soi ani mindat update mindat an latlo mokong love
Burma Sipai Trantu pakhat chuan mipuite rilru ti hnual tur zawngin FB lama dot alo post chiam maya ngun taka kan chui hnuwa he tu post tu hi Burma Sipai thlop em tu le fake account na tanga post ani ti kan hrechuaka mipuite lo chi ai lo turin kan hriat tira cheu athu post su hei hi ani mindat lama PDF photo chuan inka kan du to love kan tlom ta ti lan tir nan fleck var kan tar chuak ta mipuite din hun ngai tu in thil tha ni zo ke tloma lak chi ani lova hetia ti mai hi fin thak zo ke ti in thu posa mindat mipuite hi anna tlo mo zong lova ral tlante in kulna pianga fleck var an tar zelang biakina te khoi muna po mipuite omna chon fleck var an tar zel thin zo kani aral do ho awang vatkai chin chu ram hnuai lama an lain chek muk so thung ani mindat pasal tha te hi Burma Sipaite laka leile na kut ngata nunglam hoi chi an nio zong lova ruwa sur buan kara ruwa tui chama lim taka choi theingat khopa mi huai sen te an nia Burma Sipai kuta an tlom lul love RSO Rohingya Solidarity Organization chuan Burma Sipai sarkar chu ado tur thu an puangta hunrei takata to Rohingya case chu National Unity Government chuan tun na hian na satakin chin felatum meka chuti mek lai chuan nimin juni sompali khan RSO chuan tuna tang hian thu chu an siam ta ani Rohingya mi te zalen nana top thlenga Burma Sipai an do tur thu RSO General U Chomin Tun na chuan asoya General Chomin Tun chuan Rohingya United Team te chuan Burma Sipai laka silai kan lek to dona atul danang zelin kan beile to don ti asoi Rohingya mi paten khopui le ram hnuai po soi lawin atulang angin sipai thei engchenarei po ni don se kan bayang ti na soi ani Netherlands nula mel thachuanom tak ache chuake Myanmar Spring Revolution a mantur US dollar singa Myanmar poisa a chiat nuai zasari somnga hu chu Netherlands rama nula mel thatak mai mayari chuan apek thu apeisa atalanga mayari chuan he sum hi Myanmar Spring Revolution a atuna pianga manturani thu asoyani mayari chuan Burma Sipaiten Burma mi puitam takrong takatha thua athin rim thu le atorna zia po asoi nge a Burma mi puite Burma Sipai laka tlom mai lova ril rukhau tak an nei wangin fak omati thu asoi bok he Burma boina hian engchen nge ala odon ti soi theilo ma ila lungrual takin kan bei zelanga kanla em don ani tia fuina thu soin Burma mi puite u ka thop reng don cheu ani tina soi bokani afak om tak zet ani mia wadia mi somni panga tha chungchanga KNDO soifiana kain state mia wadi district ole kani leile mokhi kho inkar in zomna tur uhu leya na thok tu mi somni panga te chu KNDO Karen National Defense Organization ten an thatin Juni som pathum khan Burma Sipai sarkar chuan thuan chua mai ni somthum pakhata tang khan ole ya KNDO le an mani zom tu nam sipai tele Burma Sipai ho chu na satakin anin ka pa uhu le ya na thok mi pa somthum pakhat meichia paruk le no pangsom an vain somli pasari chu KNDO ten an man ani anman zinga mi pa paruk meichia paruk le no pangsom chu an chu le a midang somni panga chu an thivek ani KNDO te chuan heng mi somni panga te hi Burma Sipai ho na thok tu lem chang an ni thu le an uniform le thil dang evidence tam takan nei thu an soya chu mai ba ka thi zinga then kha chu Burma Sipai ne na anin dolaya misual ho ral thuam lian liam tuara thi an ni thu le then khat chu tlan chuan tumwanga ka phluman ni thu an soibok ani Burma Sipai sarkarin sipai bang te phan tangkaya tum Sipai sarkar thlo party USDP ten mi puite dole turin training an la ve tanta heng sipai bang te hi piusho thi te an ni lawa Burma Sipai tang lai an ni heklo ma se Burma Sipai lo tang to ram tui lei lo te le thil dang awanga ban to te an nia
kumu patak takte po an tel nuala civil thuama in thuama silai kengin mipuikar anom dona sipai thu pek ngai changin anom dona ni chu wangin sipai bang kebule pian sulna dang neite polai taka lo pong pokhongai ngal ngot chi an nilawa chu tiang chu in bul hnaya an omani chuan film khura tul ti hriat turani ma se heng sipai bang te hian an silai ken te hi mipui tran puinan an hmang ve thut thei tho bok ni nan soi heti la hian sipai thlop party USDP bultumin CDM zom tu tele NUG dole turin an mani thlop tu te training an pe ve mek boka ma se heng ho te hi chu an tamlem lo hleya ui hum zat vel lek an nia mi pa le mi pa chu an in nuai mep mep mai don ang ta hle ani ma se mi puite dole tur em zongin USDP thlop tu te hi chu an vun apan hret nin alang current update voin zu ni som panga hian current state a armed force zong KNU KNLA KBF DKBL PC te chuan in mu khom an tumti show nei tha account chuan asoya current ven himdan tu le Burma Sipai do le zel dan tur an soi ho rin ani hetiang taka current armed force te an tran rual hi alom ngai lo an ti hial ani alom ngot mai nimin zu ni som pali jingkar khan Mandalay khopuya Burma Sipai du lo nalantir na kong zona mahruai tu Mandalay paia ji sarkarama kanta buddhist puithiam monk ujawa na chu sipaiten manin kut na satakin an thlak ti thu mita mutu ten khit khit media an hril ani nimin jing da rukle minit som panga khan Mandalaya sipai do na kong zo hi sipaiten darin anti boya he puithiam monk khi tlan suak thei rama se athian tha pakhat chu sipaite hian manin chumi chu sipaite nor luina wangin he puithiam hi phone in an call tira anila chuan ama thian angain avakal na lama anlo man le ta ani anti ole khati zong kha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te in zawai chunga kan loma pathian in ompuin veng him zel cheu ro se